Guru Patimpus Sembiring Pelawi emekapkan sekalak merga Sembiring Pelawi sini tandai selaku si mantek kuta Medan. Si genduari enda enggo jadi sada kuta simbelin i Indonesia enda. Guru Patimpus itandai sekalak pengelana arah gugung tanah karo simalem. Sini megati ngaloken pendalanan guna niar-niar daerah sekitar. Guru Patimpus ikatakan tubuh ikuta aji jahe sekitar abad 10 telu seh ku abad 10 pituken. Ibas perjabun si pemena Guru Patimpus erjabu ras sekalak beru angin bangun ikuta Batu Karang. Sini genduari masuk ibas wilayah Kabupaten Karo. Arah perjabun si pemena emaka ipupus daharana me sekalak anak sini tergelar begelit. Ras kemberana endame Guru Patimpus buka ras mantek ikuta perbaji. Guru Patimpus itandai sada jelma simbestang megegoh bisa mejile dengan perkeleng. Emaka karena sie manbana i pergelar me Guru Patimpus. Ya guru emekapkan sekalak sini pentar ibas krina pemeteh. Sedangkan pa ibas kebiasaan kelak karo ipake guna pendilo man sekalak dilaki. Adina Timpus megati salah kebiasaan bas kelak karo khusus na dilaki sini rusur ngaloken pendalanan gedang. Basara paksa Guru Patimpus nusur Gunung Nari Kuberneh ngelewati kerangan Lau Biang. Sehme ia ku Lau Tani, ideher na Morambe. Ras diri tua ku kenjahen Lau Deli guna nguji pemetehna. Ibasara paksa ibegina me ikuta bangun lid sekalak ulama sini sehkel bisana. Si tergelar datuk kuta bangun. Emaka ersura me Guru Patimpus enda adu tanding ras ia. Tapi ibas adu tanding sekali enda Guru Patimpus la kepeken ngasup naluken kesaktin datuk kuta bangun. Emaka ia petading ras erguru mandatuk kuta bangun enda. Ras piga-piga paksa dungna ia pe mulihka. Erjabu ras sekalak uru tarigan eme beru arah pupus sekalak Panglima Deli. Tarigan mergana Raja Pulau Brian. Arah perjabun nasib duaken emaka ipupus daharana kame dua anak sini tergelar psikolog ras si kecik. Sini jadi cikal bakal urung hamparan perak. Ras kemerahanna beru tarigan endame Guru Patimpus membuka kuta antara Lau Deli ras Lau Babura. Sini gelari kuta Medan enda genduari. Kata Medan endamo situhuna eng mekap madan. Sini rusur dipake ibas bahasa Karo. Sini artina malam ibas pinakit. Laus krina pinakit jadi sehat-sehat seh ku budiwari. Kejadian enda diperkirakan terjadi tanggal 1 bulan Pitu tahun 1550. Sini seh asa gundari iperingati jadi wari manteki kuta Medan. Ras guna nginget-nginget perbahan simbelin enda, emaka ikuta Medan ibahan me sada gelar dalin Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Raspe ipajaken sada tugu Guru Patimpus i sekitar Jalan Gatot Subroto. Endam ia turang sina ras nade bapa turin-turinna si mantek kuta Medan. Sini genduari jadi sarakuta si sehkel belinna. Jendape sentabi kelaku entah lid lepakna ibas turin-turin enda. Ras banci tambah Hindu i kolom komentar.
Ras ulah lupa ibai kendu ku kalak sintrem, gelak rina kalak banci metosa bahwasana kuta Medan enda, eme si mantek kutana sekalak kalak karo. Ras ulah lupa klik du tombol subscribe si warna megara. Sibar edam kata kurbelas, bujur ras mudah juah kita kerina.